Sibonge Maswati lamahle ngithathe leli thuba nalamuhla ngiphinde ngithi ngicela ukucacisa nakulokulandzelako eMaswati nakulesikhathi sebumnyama lokulandzelako ngibona sikucela Maswati lokhulumako ngibacede mabuza lolilunga lephalamende egameni lalabanye malunga lesihamba nawo onke endle yabaye esikhulu Maswati ngilokucacisa ukuthi singemalunga ephalamende kungesiwo lamathathu kuphela yini lesiyifunako. Sifuna uhulumende wentando yeninyenti, sifuna uhulumende lonandvuna kulokhethwe bantfu, sifuna uhulumende lonandvuna timbuso letibuye ebantfwini, sifuna uhulumende lonemalunga ephalamende onke lakhethwe bantfu, sifuna uhulumende lotawuba accountable, lotawudeliver, sifuna uhulumende lotayikhumbula i-constituency kwakhiwa kwemigwaco kwetibhedlela, sifuna uhulumende lotawungena etikolweni, sifuna uhulumende longeke sabe kubede longaboshwa makagangile, sifuna uhulumende lotawufulfila liphupho lenkosi Mswati wesithathu la 2022 lapho khona yathi ifuna kubona live lifikile ku-first world. Sifuna lo hulumende lotathi makafika abe accountable ku-2022. Ngako-ke ngithi Maswati lamahle angicacise ukuthi lo hulumende sifuna uhulumende lotakwati linesi, sifuna uhulumende lotawucabangela thishela, sifuna uhulumende lotawucabangela liphoyisa, sifuna uhulumende lotawucabangela masoja, sifuna uhulumende lotawucabangela bosisi bethu emafemini, sifuna uhulumende lotawucabangela bobhuti bethu emahlathini, sifuna uhulumende lotawucabangela eMaswati lasashiya live lawo ayohlala kuma-foreign countries, sifuna uhulumende lotawucabangela abantu labalima tingadzi, sifuna uhulumende lotawucabangela abantu labasebenta emakhishini, sifuna uhulumende lotawucabangela abantu labalayisha semende, sifuna uhulumende lotawucabangela abantu labasebenta etitolo, sifuna uhulumende lotawukwati kokuthi igazethi yelive leMaswati kumele kube igazethi letakwenta ukuthi umuntu atimele ngempilo. Sifuna uhulumende longeke apromote budlwangudlwangu eveni ngenxa yokuthi tekuholela tibe phansi ngemagazethi. Sifuna uhulumende lotawuthi makasukuma acabangele gogo lowasebentela lelive aze libe lalikhona khona. Sifuna uhulumende lotawucabangela abantu labakhubatekile. Sifuna uhulumende lotawucabangela bomake bethu labashiyiwe imindeni lababafelokati. Sifuna uhulumende lotawusukuma acabangele bonke bodokotela. Sifuna uhulumende lotawucabangela emajaji. Sifuna uhulumende lotawucabangela bonke labasemandleni. Kodwa sifuni uhulumende lotathi makafuna kunika ipromotion akubuke ukuthi udalwa ngibani. Asifuni uhulumende lotathi mangabe afuna kunika umuntu isikhundla sandvunankulu akubuke ukuthi ungwakabani isibongo sakho. Asifuni uhulumende lotathi makakupromote emasotsheni akubuke ukuthi koja wena vele ungumsawu wabani. Asifuni uhulumende lotawuhlalisa abantu labangetulu kwa-70 years babe bangakhethwa sive kuma-position, babe bavimbele abantu labasha labagraduatile lengabe benamhlanje sebanemisebenzi. Asifuni uhulumende lotawucabangela kwekuthi mangabe ngingamhlalisa lo mkhulu lona ngidawusikhona kumsebentisa kwenta timfiso netinjongo tami. Asifuni uhulumende lotawubeka emaphoyisa under contract kuze atawa abuse ngoba akhulile awarenewele ama-contract kokuthi achubeka to abuse emalungelo ebantfu. Kodwa sifuna uhulumende lotathi mangabe abona umuntu abulawa emaphoyisa, abona umuntu alimele etandleni temaphoyisa, asukuma amcabangele ngalokufana nako. Asifuni uhulumende lotathi makukhuluma abantu bakhala aphakamise isibhamu ashaye bantfu. Asimfuni uhulumende lotathi mangabe kukhuluma abantu bakhala athi bantu abangakhali nikhalelani binzani. But lele simfunako sifuna uhulumende lotathi bantu mabakhala abe soyehla esitulweni ashiye iflegi aye siveni ayothi kodwa sive sami ngabe senikhalelani. Asifuni lo hulumende lotathi cabangela yena. Asifuni uhulumende wabogubhela kwesakhe. Sithi ke Maswati angikucacise lokho ukuthi no matter sebangathini siyathi labanye babona labasemandleni baphika kukhomba i-constitution. Le constitution Maswati yehlule bona. Le constitution Maswati abayikhoni bona. Ngiko namuhla le constitution ayikahlonipheki kwaba na minister lohambe umnyaka wonke eParliament
angaripoti kodwa hola imali yemaswati kodwa i-constitution section 72 ibe isi-status straight kokuthi wonke umuntu loyo exceeda 6 months angakho ephalamende loyo bayinduna yombuso kufanele kwentiwe njani. Sifuna uhulumende lotawuletha wonke umuntu kokuthi abe accountable, angabuki ukuthi utalwa nini, utalwa ngibani, utalwa kuphi. Sifuna uhulumende lotawumelela emaswati independently longeke athathi sebukhosini. Sifuna uhulumende longeke azabute ebukhosini ukuthi sesibhekaphi. Sifuna uhulumende longeke anikwe iplani yelive kokuthi hambani nibhekephi, but sifuna uhulumende lotawuplanela lelive kokuthi hambani nibhekephi. Sifuna uhulumende lotayihlonipha iphalamende, mayithi iphalamende lokho ayikufuni ivotile yavumelana ivele kwentiwe kona. Asimfuni uhulumende la khona iphalamende iyonke ingaphikiswa ngumuntu munye. Asikufuni lokho maswati lamahle. Ngithi nje asikucacise namanje kokuthi lokhu lesikufunako maswati sifuna into yokushintsha impilo yeliswati lonke. Kungaba ngileli bukeleka phansi, kungaba ngileli bukeleka etulu, kungaba ngileli ngcono, kungaba ngileli ngesingcono. Kodwa lesicela kwamaswati ngokuthi sonke asibambaneni sibe munye. Masotsha, maphoyisa, nani bafowethu siyanathi, aningathanzi kwenta lenikwentiswa kona. Kude umuntu longathanza kubulala tihlobo nebangani bakhe. Kude umuntu longathanza kubulala emaswati. Kude umuntu lonenhlitiyo lekubulala emaswati. But lenikwentako nani nikwentiswa ngona lokhu lokwentekele emaswati for years acindetelekile. Ngako masotsha nani maphoyisa ngiyanicela kokuthi bafowethu asibambaneni sibe munye sakhe live lemaswati. Lelive lemaswati leli asidakheli thine, but sakhela letitukulwane tethu, sakhela labantu babethu, sakhela titukulwane netitukulwane. Ngako ke nani madoda, noma kukubida, noma kulukhuni, noma basho ukuthi yentani ini, sesikhathi sokuthi nithi lokhu lokwentiwako akusiko kwami, lokhu lokwentiwako akusiko kwabo bacede, lokhu lokwentiwako akusiko kwamagawugawu, lokhu lokwentiwako akusiko kwamalungu ephalamende onke ekhathi endlini Mthandeni, akusiko komhlonishwa amawiki, akusiko komhlonishwa Buthelezi, kodwa lokhu lokwentiwako kwesive sonke semaswati. Ngithi masotsha nani maphoyisa ngiyancenga bafowethu kwekuthi asakhe nilive lemaswati silakhe ngeliqiniso. Ngako ke maswati ngithi ngithathe leli thuba namanje ngisho kokuthi naleyo constitution labaphika uyikhomba vele sisho kona kokuthi singemaswati sicela ukuthi i-constitution yakhiwa ngithi, sicela kuyilanza ibuye siyilungise, but sicela losemandleni asinike amandla ekuyishintsha i-constitution because sesifuna uhulumende wethu, sifuna uhulumende wentando elinyenti. Ngithi ngale ngomavi ngicela kuvalelisa maswati lamahle ngibe sengishiya nangumlayeto lothi nawo onke ama-videos latakwakhiwa ngemagama ethu yatini kokuthi akusingithi, ngibo bona labo labatitshela ukuthi bahlakaniphile, ngibo bona labo labatitshela ukuthi babo clever to maintain the dirty system. Ngithi ke maswati lamahle lesikufunako siyakwadi, angeke sike siphinde sipromote, ngeke thine sipromote lapho khona kungabonakala kufa lelinye liswati kanti ngalana sikhalela emaswati. Emaswati aphelile under the system, emaswati aphelile under letandla talo uhulumende lokhona. Singamgcina njani lo uhulumende lokhona ahlele esitulweni kanti etandleni takhe kugcwele ingadi? Singamgcina njani lo uhulumende lokhona esitulweni lapho khona bosomabhizinisi baluze emabhizinisi yabo ngenxa yokubakhelesi bakhe? Ngoba maswati lamahle kuhulumende wenzani vele into uyasukuma tikhathi kusengikonakali, akameli kokuthi kuze konakale. Ngako-ke ngithi maswati lamahle impi asiyipromote kodwa thine sithi sipromotha kukhuluma. Maswati asingayekeli ukukhuluma lesikufunako, asingethuswa ngilokwentekile, kubulawa kwebantu lokwentekile akungabi ngilokungasihlutha thine lesikushoko sikukhulumeni ngemlomo, sicela uhulumende wethu, sicela uhulumende otaba accountable kithi. Ngithi ngala ngomavi lokhulumako uyacela ukuthi egameni lebahlonishwa ngoba basivalele i-internet siyawuthi maseyibuyile sibuye sini-address emaswati. Ngithi nje nanyalo angithathe leli thuba lekusenda le audio kini ngisho kokuthi maswati lamahle siyanithanza, siyanithanza, silila kanye nani, siyakhala, sifuna uhulumende wentando elinyenti,
sifuna uhulumende wolasithusa eGibhitha asifikise eKhenani. Ngithi ngiyala ngomavi siyabonga. Ningasuki ku-focus. Ningasuswa ngumuntu focus. Focus yethu sifuna uhulumende wenzani kwenyenti. Inkosi nibusise nonke egameni likaJesu.